Sen Şevket. Oldagi ortağlar burada. Siz ne kalsın oraya bak. Durmadım hadi. Senin nerse? Yıkayıvan alta bakladım elle. Kışıdan iyi almasan Allah'dan kıyal. 60 yaşında tınjıklamış ya. Tıl katınlarının işini taklıyorsun. Tümler yıklanma onысы. İtengi yokta iske düştü. Yıklatılmayın. Burası yapana. Burulup yanarına yedi. Bilmem Şevket. Benim eski hikayesim var. Sütle de beni. Süt bilmeyle bugün kıynamıyorlar. Senin için ıştırmasam. Gidelim bundan korkarsın. Korkaysam edi o. Korkayıp bulmay. Korkayası gelmey. Korkayılmay. Koşma Şevket, koşma. Burada bir hayırlı yurtta. Nikal. Hayırlı yurtta degen. Hayırlı yurtun aytırgan men içiman geytler tugul. Keyfimde yok buruna. Xotinim qaytdi malla. Nerse siz barabızda şu katın bilen? Nega? Boshqalarda aytamlik? Uğratıp yermişsin ne et Samiga. Koşurga kelgan katın bilen nişeyadigiz degen. Hatto hayırlı yurtta, hayırlı yurtta. Bu tanışıqta hayırlı yurtta sizgina o'tib ketaydir edi. Bu tanışıqta sen de menden qochmayding. Ortimdan qarab qolayding. Qorasa, demak, qorarliq ortim bor. Nishlarinsiz Şevket? Bir nishlamagan. Suvga bor. Obo, jonim. Hayır deyip de Kurvişi'de duram iken sen misiniz? Sen misiniz? Sen mesela. Of yüreğim. Yüreğiniz var mı? Uyununuz uyum tugul. Yüreğimni aldınız. Durmadın mı? Durdu. Nişek. Nerse nişik? Şey verme. Kurdun iş, uzun kişi. Kişege bile bugünkü Şevket başka o. Kişilerin hatta kadar şiverligi bir türlü. Eyten bitin ne başka türlü. İtengi hatta kadar Şevket mişten yoğaşka kubartma gibi. Yumuşak hem koynar bu. Kişki hatta kadar muskulardan gına tura. Eyten. Bana cevap ekle. Koyar. Korkasın özün ha? Unutun Şevket. Namus var benim. Vicdan. Raziyaplanıp keletesi kelmey. Nişaya birge yaşagan. Üç bala o'stirgan. Olay bo'lg'ach. Yonindagina o'tir. Yonindagina o'tira olmay. 60 yoshli qo'shiqqa qora o'tira o'g'itsima. Suyimbikan manorasi turgan. Şevket, gap bo'lsa yashar. Gap bo'lsa yashar. Sen meni boshqa qistama. Ama senin maruşkana dinleyeyim. Biz ikimiz de şirkler. Yarıştık mı? Anladım. Anlatsam şu. Durmadım hali. Dursan ne işleysin? İlkten tura hatı kızdan şokat yerinleri koparıp tura onu. Neste bulamı?
İşenleşmeyeceğiz. Bu sıra yoruysun. Bu sıra şimdi kurak duygan. Yağmursa bir tane kütüge yavaşka doğanla köpek. Eytirsin, nur yağıp kaldırdı diyersin. Doğan su bile bitin yursa, dağında şiberlenir. Sen şokat minel yüz yürüme. Ferişte olduğunda mine muhtap buna dur. Yoksa o derine faz koyar mı? Şunda karakteristik verir misin? Hatta tırnağa da almazlar. Hey! Sen bunu bakadın. Ne karışın bak bu? Ya, sen silegen mi var? Bilgileyim de. Gözü tışkan. Mutlu yaptınız. Boğazında bolup da Buna su kaldırıp gitti. su kalıyor bana. Zimaga kitargan su, şaytan su bulur. Yeme bilip de. Ne işliyor? Siz ne bölüşelmiyorlar? Ellegir dililergin eyinde biri de. Bilmem tabi. Kişilerden hatlı akıllılar idi. Hatta ben de akıllı saman idim. Bir söz aytırga yaray mı sizge? Ben ona ömür boyu kütem indi. Siz bilen şayırtkan bulasız ayımı? Kuzlerigiz mumsu. Gözüme kararga ülgürdünüz mü ne? Bik tırıştığız bit. Ben tarışmadım. Nigel ol sözünü bik usal itip eytesiz? Ben it kebek. Yumurğız bitti mini. Gözüme doğru karaganlardan korkam. Ondilar seferliler. Ola iken. Şey işim şakalar. Bey, bu şeyler bir şey yapanda yaptı? Hey, bu oyunda bir şey var mı? Hep girek. Sen misiniz? İsyan mısın? Doktor, kaya, kuppa var ya, şırmağa mı girip onlardan? Ne işliysiz avar bilen? Sonra ne şey sizi? Mınamında reşette yosarga kirek. Mınamında sinserlikle kopka, motordu kuyab jibeririz. Mini beni jirimde kozulmağın. Ha, jer atı benim üstüge. Ansan buna kadar tutarşlı. Sonunda başım, şirekli sinci varıp turşalın mı? Onu tıgı abi şeytan suğu dip çıkarıp döktü. Ay, turu kirmi yolunda. Bunda bol da şaka turu kilse. Ya kuru kirden işler dersin. Şimdi yani şirekli oldu. Ya onda sen niye sinek olamıyorsun? Anda senin ne işin Onda var? senin işin var onda. Bana sinek. Duyular, tuğdağız diyeyim. Kışıdan uğaysız, kışıdan seytir. Çift gerek gidip dalaşırız. Karar, onu kokonağına tüyeceksin. Gel, tutma onu. Ya işlerge. Sen nişan deyip, kuruptasın mı? İyi motor, jiri var. Reşetkesi yok. Kışıya yerden bitirek girek mi? Girek. Koy, tutma onu. Ben. Baz bir yapsan. Yaşat tur itip tut. Motor itip. Ben şulay. Sondu başım, bunlara gir. Sana bir bütün işim var. Ey abi, Nima? Nuri abi degen. Nuri abi. Sana kim berdi şurada? Eşek kovatını. Semiga, Yitip bir yüzüne uyacak işin. sen benim onda yerge kiyimim yok, altta kilmegenmen. Şu girişir, sana böyle girişir. Yaş kırdıra. Bunda kim sen doğaçın? Hadi, sorayım. Sana bir şey kop, nini birlikte kop payasırga. Bulay. Birek bulay. Bulay. Mene şulay normal ne var? Kazak kurşu.
Bizge barib urilib top keladi. Tanışık sözünü aytsan. Yara, fırlama. Hazır. Sen tutup dur. Biz toplar alıp çıkarız. Şırmadan. Sandığa bilen. Tut, iki kollar yaşlar. Biraz var. Eye sandığa çık. Oh. Koş gel. Nuray! Buraya ben farkımadım. Bana ne yapıp tutturdu? Kelebiklendiler. Ah yun sizi! Ah yüller başla! Hazır! Allah! Biz de şuraya kimse kontrata? Sen zima koyun bunlara günü boyu. Su taşıyın. Nuray! Çık! Karşına gel! Nereye karşı? Bu karşı yerden sırrağan idi. Yerime ayak astındaydı. Nuray abi, eşekte korkura bir pazarlısı diyen idi. Üzüm bilesin mi? Şey sözü ayak astına soğuk bulmayı. Ayda benim bilen. Koya karşı? Kan taşısın bak. Sen misiniz? İçer mi? Eğittin mi bunlarga? Neyse. Reçetke kururgan, eğittin mi bunlarga? Ettin. Sen kısılma, dik kanatın. Yürek etti mi? Eğitmedik. Eğittiğin de. Eğitse işleriz. Sen konuşuyor. Gözlerini boylandırma. Bilemeyiz seni. Asin. Kantar. Sen. Tomalama bırakıyor. Televizör tükürsündür. Çay içeride kaç. Молодец, sokmadım. Meni derse uzun deyip bildin mi öyle? Yara, eye toxtatışırgan. Nece ecel tügül. Kim tügül? Eldemişten eldemendim. Yara. Hazır sandıqaşım. Elektrik yigit. Hopti. Borsizlar bizning daqatgan. Shiber xotinlarni yoratamli sandıqaşım. Sandıqaşım tutib turadi. Yaşa shiber xotinlarni ko'rsam yashasi kela boshlagan. No, eri deganingga yorata. No'ning tigilay, duvay, amin yoratganimni yorib aytdim. Chunki mening ishimda zararsi yo'q. Raziyapamda bile. No, aytayim tursiz. No, aytiladi işte. Mena sen bilasizmi, o'zingning bitta shiber ekanligini. Olay yoktu bilindi. Shulay, bitta shiber. Raziyapamda shiber edi. No, maqtanmadim. Maqtanib qo'yaman. Ona aqlda ko'p tugul. Xotinda da aql ko'p kerakmi-yu? Bu buzog'ina. Shu yot yil qotlari bo'lsa, shu deydi. Sen yo'qmi? Men bit elersa ayting. Yok, beni yalmayayım. Yo'qmi? Mene aytma. Nuriyobi qora suqon degan. Sen suqonsan ishim bergan menga Xudoy moturlik degan. No? Kerak bilan joyga tutinma degan. Mene o'lik yanimda Raziyapam umr bo'yi suqlanib yashaydi. Raziyapam endashmay. Raziyapam tuze. Menda endashmayman. Suqonsin. Nur agar birajina tiysa. Aysin mında mı? Manda qo'rsa
Әйдә. Әйдә барсын. Әйдә. Әйдә. Чәй ішкәч келерсің. Сүйгенімді, батырымны кеше көрдім түсімді. Икем бірге чәй ішеміз. Чәшке шымыр түрінде. Құралдарымды қалдырдым, қайтып жетермін. Исянмисыз? Не знаете, где он? На работе, наверное. Ха, какая работа в воскресенье? Ну, тогда не знаю. И ключи не оставил? А зачем это он мне ключи должен оставлять? А что, не успел, что ли? Что не успел? Примазаться? Бабник несчастный. Я ж не баба. А кто же? Женщина. Какая разница? Если слова разные, значит разница есть. Вот козел чертовый, а? Где же он, а? А зачем вы его оскорбляете? Я же его жена. Разве не сказал? Ну и что? А ты чего его защищаешь-то, а? А вы что это со мной на «ты»? Я тебе что, подруга, что ли? Ишь ты, красавица, а? Ишь ты. Сашу не видела? Во-первых, здравствуйте. Во-вторых, Сашу не видела. Ну, Шауката? Шауката видела. Он уехал. Куда? На свидание. Ладно уж, не болтай. Вот осел кастрированный, а? Он не кастрированный. И ты-то знаешь. Я-то знаю. Скажите ему, пусть не приезжает. Сама скажешь. А мне на пароход надо успеть. Эй, ты осторожно на поворотах. Как Агарею коромыслу мало не покажется. Наплевала я на тебя и на твоего Сашу. Катись отсюда колбасой! Ну, я ему покажу еще. Сволочь такой, а? Ну, покажу. Усал икенсіз. Кабель деген бұл. Мен кабеліңді келіп түнне қапқа түнде жырлап отыра. Шулда болды ма? Рахмет айтсын. Bu нәрселер сыңар. Тілесе мінлі қашын үтілі кетейгін бетейді. Bu нәрселер. Нұры ма? Әйе. Көрініп тұра. Менің де жоныма дейді, решеткелерің ескіргенде. Өткен-сүткен сайын көзі білен ашап қалды. Сенікі, менікіне қарай матуррақта болған әлі қысқарақ. Йорын, ішлесінлер, дейме? Бақшаңа да қасыт, құймаңа да ясат, ире де жіберлеген. Разıyasın da bir şuna bir söz ekmeği. Niye sınavlı? Maçasın. Uyladım. Ey, buldu indi. Bozandağı ığız-ığıdan duyup, mında gelgen idim de, mında da mine elini şıkıraydı. Turmuş indulcan kesetkeyim. Mine, benim gözümden yolum var. Baram da baram.
Келмей тұрдың енді, келмей тұрдың мұныншы. Келмейм деп болды енді. Әте біләненің бірден бір яратқан қызлары едім мен. Еркелеп, іштейрет өстірділер де. Оны бітіруге кеуге берділер. Берділер деп күшлер бермәділер енді. Аларының Қозандағы дусларының малайы үйленсем, ауыл қызынағына үйленем деген. Міне шуңа үйлендірділер, кеуге берділер. Яшәдік, алай нашар яшәмәдік. Юқ, ақшаны да көп ішлейді. Юқта, сен бит айырылдың да деген едің әлі. Айырылмадым, көзі кетті. Қызығы жоқ дейді. Сон дөрес ішлеген. 2 ай, 2 ел жылады. О, дөрес ішлегенсің, дөрес. Ауылға қойтасы келмей, шәһәрде қоласы келмей, нәрсе эшлейм деп отырдым да, міне қойттым мында. Дөрес инде, дөрес. Башқаша біріншіктір. Сын міне нәрсеге деп қышқырып кетті енді ол Шәукет қалтыны. Сын исің кеткен. Исің кеткен екен юққа. Міне менің не ғайыбым бар. Сын исің кетмәсін юққа. Исің кетмәсін Румия. Мен ғада келіп әгенсер сөйлет дейді. Аны Шәукетті де бит сүзгіне шығарттырып жүрей. Не тұрмай, не айырылмай шулда бұлдымы тұрмыш. Румия, сен не іштесің ме? Румия, сен қоя. Юқ енді, юқ. Кімдір? Тағын мұңайы. Ишітмәсін, шығар. Шәукет, шық мұнда. Негенде бір үзіңгіне мұңайасың? Sen nasılsın? Әліге исен. Шық, қырыйында отыр бәрекегіні. Aşık mıydın arkadaşlar sen? Мен қадыр енді. Sen aşık olup olmayındır sen. Bekine kıyalaştım. 150 yıl birge yaşayan katınım şekilli. Oğuzuma soğup jibermin Şevket. Çık, otur yanıma. Bugün azaltmam ben seni akıram Samira. Sen uzatmasan bir kiren var ya. Çık, oturup kına otur kırayım da. Sen misiniz? Sen misiniz? Yetersiz meni Samira. Sen jırlayın da bulmasa. Sen ajırlağanların jırlap olmayın da. Sen mena jırlağanların jırlama, üyde jırlağanını jırla. Nasıl baba? Nişkali? Aha. Babay. Ömrümün şunday şağı öngür ben bayıgan ten inmegen bir mizgildir. Sevimde uzum kıvık bir sırlıdır. Könlümden şu arşağı öngür belki kındır, belki temdir, belki sindir, belki mindir. Ey молодец, taydır şuşu. Üzümdeki bulsan, kolundağına tutarı gitken bulur idim. Olmadı et özüne. Bilemiş miyim seni? Bu tenler bulmak aşkına yüzün kıyında soyurat. Bir kısık kuşaklasan, yarıydı biteyin şunda. Kışapla atarsan sen. Ey, kadın kız ne işliği alasın bu bir kısık kuşaklasan. Yarıydı. Gideyim indi bulmasa. Gitme. Gideceğim. Sina, mene degen, yaxşı yer kaldı. Qara, soqlani. Gittim ben. Yok, to'xta. Siz söylashasiz, hozir. Gittim. Mene degan yigit kaldırdı Samira.
Нишлейбіз? Менің шаярып сөйлешесім келмей. Юққа, юмор бет ол. Көп бәлә қазалардан құтқара. Сіз кім? Мен ма? Үңгір-мүңгір? Капель чертовый ма? Сіз қоя? Егерді тағын шаған сөз айтсаңыз, Ғафу етіңіз. Өзіңіз юмор дегенге гіне айтуым. юмор. Юмор. Мен ол юморна енді. Ғафу етіңіз. Олай көңілсіз айырылышмайық. Әйдәңіз, отырыңыз. Отырыңыз. Аңлатыңыз меңа мұхаббат. Шыллап тұрып ма? Анысын өзіңізге қарайсыз енді. Жоқ, шыллап болмай. Мен сізні білмеймін әлі. Екінші тыңғына көрем. Сәмиға янына көп мейіріп те аңлатмағансыз. Сәмиға білен шойырға ярамын. Ол біле, мен де біле. Сірлі кішілер. Бір нейді де сірі yok. Ізіліп яратқан кішісі бар аны. Ол менің іші шарлатанлар білен ойнайғыны. Мен де ойнайым. Қарасыя, шул матолың менені ойбылға қайғасың бейті. Иркішіге пішеға мамы орматырлық. Ерлегенде от бұрқылы қылмаса шол жейткен. Әйдәңіз. Нұрай! Міне решеткенің не дей болған екеніңді қорғайдым. Решеткені сеннен басқа да қорғаушы кісілер болар. Қарасыя, еш шағында матойдың бейті. Алма бақышасын шабығызы, өткені болса шалғызы. Искәлер сүзәкніздер, біздің бірге шағыға. Нұрай, апа қалма, ерек тұры бар. Шулай. Утыралар екен шулай дүрт мужик әлігі заманда. Кішігі әлі тілді шықмаған заманда. Бірсі созып айта екен, ба. Екіншісі, бо. Үшіншісі, бы. Дүртіншісі шуларын сөзлерін қошып, ба бұ деп созып айта екен. Неге білмейсіз? Мен бұл сөзіні бүгін ишіттім енді. Бүгін әранечік сөзді ябышмай әлі. Сіз жырлаңыз. Жоқ, олай да болмайды. Нәрседір айтасы келі. Мәне қазір сіз 17-де, мен 18-де болсам едік. Әйтір сөзлер табылыр еді ол. Қойда ердіңіз сіз. Үзләдім. Көп мәзлерге бола. Сугайлар мені обзывают. Ну не могу я, не могу. Ну женился. Женили. Ну ошибся. Зачем обзывать-то? Гошик болып қарамағанға мен қай білем. Кімді мен ашарлық ішлеген? Ну ялғышты. Шул бір ялғыш үшін неге кішіні базапларға? Түрлі бұл дүниялар ник түрліді. Фани дүния бір елатып бір күлдірір. Көңілерден кетіп тұрыр. Әңгір-мәңгір, бәлки күндір, бәлки түндір, бәлки тиіндір, бәлки киіндір, бәлки сиіндір, бәлки мендір. Мене шулай ұрмай тұтасыз. Қора, сіз түнді, оятысында, тағында шибәрәк екенсіз. Сізді әйбәт екенсіз екен. Сіз тағында шибәрәк екенсіз. Сізді әйбәт екенсіз екен.
Sen milyon tapkar isen misin? Milyar tapkar isen misin? Bugün sizden aldığınızda Müzikiz bilgençe İlham Halk Tiyatro Şufan Memnunlu'nun İsenmisiz deb atalgan komediyası boyunca men 18'de, sen 17'de bulsan edi degan spektakl ko'rsatdi. Spektaklimizni sahnaga qo'ydi Elmat drama teatri artisti Leysan Nuriyeva Ahmadiyeva. Albert Zakijanov, Refis Kashapov, Regina Minagalieva, Mayis Shaygulin, Zülfiye Kamalova, Regina Hafizova. Hem bizim yüzük koşumuz Mariya Karimova. Pek zo'r rahmat bizni shulay yoratib kelganingiz uchun. Sizning oldingizda bosh egamiz. Hurmatli ovuldoshlar, hurmatli tomoshabinlar. Mana o'zimizning o'tirishsan shu xalq teatri artistlari bugun sizning qo'shida bir degan eskirtgich spektaklni tez oradagina hozirlab bugun sahnaga qo'ydilar. Bugun endi ularning ikkinchi chiqarishlari birinchi taqdir indalar qolma o'g'lina qo'ydilar. Mana bugun nedir? Madaniyat ustida sizning qarshingizda mana shundan da endi siz o'zingizda shu nega aralashuvlarga, uchrashuvlarga susagansiz, zal pashtet o'tirib mana bizning artistlarimizni Leysan endi bilib olib keta ko'rmasin. Bunday degansiz, mana yangi talantlar o'zlashlar, deb o'ylamaganda bizning Albert paydo bo'ldi. Ama ben qolgan artistlarimiz Nedir oğlunun at kazangan artistleri. Onlarga alda da şu sahnelerde, icatlarında uğuşlar dileybiz. Ele nasip bulsa Kazan, halk aldığında, Tatarstan halkı aldığında onların imtihan tutarsaları var. Amin, amin. Onda uğuşlar dilep, final ölüşlerine girip, isimleri alıp, prizyon isimleri olurga nasip bulsa. Ezgine olarga Fasoda kibetinden sertifikat satınlarız. Demek size Rafi Sağara kura ilendi, ilengeçten gel ikinci.
жіне белән хыялланган театр җине кагылган миңа. Әлбәттә килми кала алмадым. Менә 5нче театрым, 5нче спектакль куябыз Алла бирсә. Инде исән сау башкарып чыгарга язсын. Әлбәттә мин сәхнәдә мине сорыйлар, санаторийларга барсам да, кая барсам да, сез әле артистмы дип көлдерәм. Мин 45 минут мине җибәрәләр дә, мин 45 минут сәхнәне басып торам. Ана минем арттан бөтен артистлар да юнлы булмасалар да аларны барсы да яхшы чыга. Шулай итеп кызыктырам халыкны, кыздырам халыкны. Шулай итеп, әлбәттә мин сәхнәдән төшмәдем беркайчан да. Аллага шөкер, мәктәп яшеннән үк инде әле һаман уже пенсиядә. Бит инде хәзер Аллага шөкер яшем дә бар. Ну, сәхнәдән төшеп булмый. Костюмер işin mi ben taksibitli tiyatrda işleyen kişi. Bunu kim boşkara tiyatrın üzerinde? Profesyonel tiyatrda bu işini siz işleyen? Постижер әлбәттә безнең гример бар. Гөлнар апа. Шуңа күрә мәйтәм үзенең хәтта үземә дә чәч тә ясаганым юк дип, әле сөйләп кенә утырадыр идем. Туры килә икән ул. Эшләргә дә. Менә тырыша мәш киләбез, грим салабыз. Укыган вакытта бит грим серләрен өйрәткән булганнардыр, әйме? Әлбәттә анысы. Грим дәресен бик яратадыр идем. Siz her kim obrazını tutarasınız mı? Kim obrazını tutarasınız? Nime, Yürek, Mulla. Baba ясыйбыз. 20 яшь кенә егеттән. Бабайга чынлыкта ничә яшь? 32. 32 яшьлек җегет бабай була. Ничек җиңелме образга керү? Ну, башта жеңіл түгел, ну, хәл жеңіл. Ирешеп була. Елешті менде, Аллага шүкір. Бик тиз генә алып кереп китте ул үз образына Ну, кереп. мен үзем инде уже 5нче ел сәхнәдә уйныйм. Шой, биктә шой. Минем хыялым шулай иде, сәхнәгә менү иде. Ул минем илһам чыганагы. Яшәргә, тормышны ямьләндерә. Эштә дә этәргеч булып тора. Һәм инде хыялы кешеләр барда театрга омтыла торганнар.